اسماعیل دوباره به دنیا بیای چی کار میکنی؟ دوباره به دنیا بیام بچه خوب میشم. خطاگی های کلان کردیم در زندگی، من خطاگی ما اصلاح میکنم. دوباره به دنیا بیام بسیار چیزایی هست که میخوام تغییرشان تیم. بدونه همه چیزی بسیار ترگی میخوام دوباره اگر تولد شوم همین پدر و مادر این کار کاری نمیشدنیه یکی، ولی زیاد میخوام خدمت پدر میکنم، زیاد میخوام ای پدرم بخشش پرسم، زیاد میخوام دعای پدر میگیرم، زیاد میخوام وقتی دوباره تولد شوم در خدمت پدر و مادرم باشم. همه چیز زیاد میخواستگی همینه. لیکن این تنها همون گفتی و گپا چی میمونه تمام. انسان یک خطاگی میکنه که در پیش همون خطاگی خودش خودش یگان وقت بخشیده نمیتونه، گرچند خطاگی خردترک هم باشه، گرچند خردترین خطاگی هم باشه، ولی بعضا خطاگی هست که وجدانت نمیتونه بخشیده ده همون چیزه. برای همون میگم، من دویی میگم جوانو را که برادرای عزیز، دویی میگم که در زنده بودن به قدر پدر و مادر برسین. باور کنین پکا پدر و مادر در حیات هستای، چیزی که دارن خدمتشون کنین، چی قدری که میتونین خدمتشون کنین، چی قدری که میتونین در زنده بودنشون خدمت کنین، دعاشون گیرین، چی قدری که میتونین. برای که بعد از دست دادن این دید نعمت، این دید دوردانه، خیلی افسوس میخورین، خیلی پشیمون میشین، خیلی سراتون در سنگا میزنین، خیلی گریه و ناله میکنین، خیلی متاسفانه میگین فلان کارو نکردین فلان کارو، ولی سود نداره، ولی یگان کار کردن نمیتونین بعد از دست دادنشون. فهمیدین؟ برای همین حالی هم که خداوند جان تونه نگرفته، الله جان تونه نگرفته، حالی هم که پدر و مادرتون اگر زنده باشه بعضیاتون روین سرتون در پیش پاهاشون مونینو بخشش پرسینشون. فهمیدین؟ زیرا هیچی به وای نمیبرو، هیچ چیزی دنیا به وای نمیبرو. یگان پول و مال دنیا تازه کردش نمیتونه اگر که ناحرمتی کردین، در زنده بودن پدر و مادر دعاشون نگرفتین، حرمتشون نکردین. باور کنین فهمیدین؟ اکا اسماعیل در واتساپ در روز یک ویدیو میپرتم، تماشا کن، پول دیگر میشه اگر من نشفم گپ نیست. فهمیدین؟ مقصد کی؟ مقصد من در چیه؟ مقصد من در همینه که همه چیز دنیا یافت میشه، همه چیز دنیا یافت میشه. زمانی بود که باور کن این برده نانی که من حاضر در همجا خوردم کو، یا برده نان خوردم همجا کو، زمانی بود که همه بریده نان 3-4 کس میخوردیم، یا که زمانی بود که همه بریده نان نمیافتیم خوریم، نمیافتیم همین نان خوردن در گشنه میگشتیم. فهمیدین؟ یا اینکه نانای قاق در لینچاو ترک جمع کرده گیرد بود همه خیمامنتی که گرچند دوره سری پوری بود، دوره خوردیم و قدر دوره گشنگی نبود، ولی بود همه حالاتش. همه چیزا گذشت، همه چیزا را گذراندیم. الحمدلله این روز خداوند لایق دید ما صاحب تجارت، صاحب کار، صاحب مقصد زندگی، صاحب مهنت، نعمت همش هست. الله را هزار بار شکر. ولی همو دوره را همش گذراندیم، ولی همین حاضر همه چیز هست، لیکن پدر کی نیست، پدر کی در بالای سر نیست. یا رحگم کرده ایم، میدونی، یا رحگم کرده ایم. من بعضا حالتهای میشوه که بعضی کارو ده به همین
маслиҳате ки падар медод ба ҳамун маслиҳат зор мешавем. баъзан ҳолатҳое мешавад ки раҳгум мезанем, дар ҳамин пешбурди зиндагии худмон раҳгум мезанем ва ниёз ба ҳамун насиҳату маслиҳату ҳамин ҷангкунии падар ҳастем. миними ман гарчанде имрӯз худам падарам 30 да даромадагим, 31 да даромадагим, алҳамдулиллоҳ меҳнати ҳалол қати соҳиби зиндагӣ, хонаву дар ҳама чӣ ҳаст, мошин ҳаст, ина тиҷорат ҳаст, ҳама чӣ ҳаст, вале баъзан ҳолатҳое ҳастанд ки раҳгум мезанӣ дар зиндагит, намедонӣ чӣ кор каранда ва ҳамун момента набудагӣ падара ҳис мекунӣ. фаҳмидӣ? ҳамун момента ами як насиҳати падарда зори. фаҳмидӣ? ҳатто ҳозирам ман баъзан ҳолатҳое мешавад ки ҳатто ҳозирам ки тамоми бойгари ма чизу чорама тиюму ҳамун вақта ҳамун насиҳати падар ма фаҳмам, лекин нест. И намебиё, и пайдорам намеша. барои ҳамин мегум ҷавоное ки падару модартон зинда ҳай, ин неъмата қадрша донед. бовар кунед, ин неъмата қадрша донед. ин неъмата вақте ба қадрш мерасем ки нестанд. вақти набудагишонда набудани ҳаминҳоро ҳис мекунед. фаҳмидед? пака ҳастай чӣ насиҳат мекунандтон, ҷанг мекунандтон дар пешрафти корубори зиндагитон, ина накун, ина кун, ина накун, ина кун меган, бачам гӯш кунед. бовар кунед, гӯш кунед, дуошона гирен, хизматшона кунед, насиҳатошона гӯш кунед, ба гуфти падару модартон кунед. ҳар касе дар ин зиндагӣ ба гуфти падару модараш зиндагии худша пеш бара, роҳи зиндагии худша агар ба гапи падару модар оғоз кунаву ба гапи падару модар зиндагӣ куна, иншааллоҳ ягон вақт пушаймон намеша. иншааллоҳ ҳама вақт хирсандай, ҳама вақт дилаш гуфти ҳамун гапо ки чӣ гум як бори зиёдтира қатиш намекаша, намегира, намебара. фаҳмидед? мақсада фаҳмидед чи яъне? ҳама вақт кӯшиш кунед ба гапи падару модар кор кунед. ман алҳамдулиллоҳи нозанин мегум модарам дар ҳаёт ҳаст, вале падар нест. ва ман алҳамдулиллоҳ мегум ки ай ҳамин ду неъмате ки аллоҳ лоиқи ҳар инсон медона, ман алҳамдулиллоҳ шукр мекунам ки як дурдонаи қиматтаринша дорам ҳозир. як дурдонаи қиматтарине ки ягон чӣ қати харида ва ба ягон чӣ фурӯхташ намешава дорам дар зиндагим. аллоҳро шукр. хулоса тоғри бойгарид боша, падарат роҳат кунад. манам зайли худат. далер кафута ҳамиҷа бародарое ки барои пули колия мана гав зесен, шумо ақлтон кор мекуна? чӣ хел шумо ба кадом ақлтон ҳамин чиза мегӯед? далер аллоҳ хорут куна ба ин тӯҳмати карагид. хулоса ин гапом ҳамин. ҳаминҷа як одам як савол дод, бовар ки саволе буд ки ман ин савола бисёр дар худам додагиам. бовар кунем ман ин савола бисёр дар худам додагиам. ин савола бисёр дар ҳар инсон ба фикрам дар худаш мега. ай сари нав кӯдак шавӣ чӣ кор мека? ай сари нав кӯдак шавам, коша мен ай сари нав. ҳама ҳамин гапа меган. хайни михе худованд ҳамата нигаҳбон боша. аллоҳи нозанин дар касбу кори ҳаматон баракат я. ай дар рафти суҳбат ягон ранҷ онда бошум, ягон гапи хато гуфта бошум, ягон гапи
نیتا گفته باشون بخشش